Bengimudla umdidi mara ngizayiyeka lo ukudla umdidi ke manje. uzoyeka a o roba le nna mo kukung o roba le nna ko morao ga o pola message ola ko rometseng ona ha go ba le lwena mo kukung go ba le lwena ko mogao jwang re batla o understand le di-viewers sa ka tlo kgona o understand be re robalana botse a robala ko kukung re le shapo re le happy akere e tse gore yena a roba le nna shapo ko kukung yaka yena o tsentšha pipi ya gae ko morao waka ko dibonong tsa o dibonong tsaka osi ka Setswana Kanjani lento lena beyithi ke bekayizwa kamnandi. umaka nna zanga nto ka enjoy ne ke kwa botlhoko always wena o ipotsa jwang ka gore always ne ke roba le wena nna ke phela ke tswa madi ke phela ke kwa botlhoko ene ke a lla le go lla ka gore kuku ga wa sa grip ha e sa gripa jwang kuku a jwa dibonong a buta ko jwe Ba setse my sister. Yena wa ruta mos. wena le baka la go ska moja kuku ke eng Wazibane guys, dumelang ke tlo le dumedisa hape. Hona le comment engwe kileng ka e bona ne. A ke tsebe ba re Blue, you must add some vavavoom ko intro. Ntho ke batlang o e bua wa tseba ke eng batho ba baholo le nshabile. Ke batla o le tsebisa wa bona vavavoom ke add ha ke thusa batho. As long as nna ke thusa batho vavavoom ya ka ya add ya mo. Yo re nna intro ya ka ha ke qala tshwantse ke re intro ya ka ke intro ya ka guys, and you have to understand that because of ke na le bona hangata di comment nyana tse hore ke ya motho o iwan ha ke qala Blue please add some vavavoom ko intro ya hao. So ntho ke tjong as long as nna mosebetsi wa ka ko etsa ka tsela ke tlo etsa eng ke tlo eda vavavoom mosebetsing wa ka. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Girl Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Bioscope. That's your today. So guys, today we want to talk about this busiso. Abuti busiso what's about house blue ke na le girlfriend e ya ka ene ska ke na le girlfriend aka. Re dutse ka ofela for 5 years and ntse re dula ka ofela re date for 5 years. A house blue ho etsa halo what's about king girlfriend ke tsamaye nna ke mosebetsing. Ha a ntse what's about king o tlo sala pen stuff ga ke go house blue girlfriend a yo inkile diaparo inkile everything a isa le yo. A re ntse ke ipotsang yona house blue ko what's about king ne ke ipotsa gore ke entse hobane ke tsamile re salwana ke tsamile o sa etsa la next. A re ke check le mo phone go mhlomong na le ntho e boning phone ya ka. A house blue ke bona ha ona ntho e boning a re so sa tsamaile se le nakonyana no sa tsamaile se le 3 weeks a re ntho go tsang botlhoko go a ke tsebe o tsamaetse eng ha buile nna ha etse eng so ke kopa le nthuseng fela re mo confront re mo botse go bothata keng ke entse eng mohlomong ona le ntho kileng ka e bua ya mo offender o gona le ntho kileng ka e etsa mo offender. So guys ntho tlo etsa no ke tlo emela abuti sebusiso a tla tlo njoina re tlo gona utlwa ga ntlantle o entseng girlfriend ai. Yes baby. Hi guys, I'm back again abuti sebusiso le kae? Ke sharp my sister. Yeah, le nna ke teng motho molo. So my brother ke kopa tse di viewers tsa Josie Bioscope wena hantlantle wa o re ngolletse ka jeno. Ngina le problem ngine problem ye cherry yami ihambile besihlala sonke since sihlala 5 years sihleli sonke manje after 3 weeks mangisemsebenzini mangibuye endlini ngithola umuntu akekho angazi ukuthi kwenzakalani manje that's why ngibhalele iJosie Bioscope ukuthi ngitholele yena ngikwazi ukukhulumisana naye because ngisamdinga endlini. Yeah. Wena awumenzanga neso sisi maybe amchitela ngasifuna ukuthi usele iqiniso ngoba sizotshela ama viewers weJosie Bioscope amanga hawa muchitela hawa etsa anything nje ewuthi bangwatsa kinyetsetse agcina tsamayile wona ntho noyetse rongwe. Angizange ngimchithele my sister everything imenzela yonke into endlini. Uhambile nempahla zakhe nezami zonke wathatha everything angazi ukuthi manje ukuthi ucabangani lapho khona. So iyaqala ukwenzeka into ekanje noma akaqali maybe ukilo etsa lo nini waqala nje umbone nje athama yasabua next. Unokucabana just like endlini mara akakaze akwenze lokho ukuthi ahambe. Ngingayazi nokuthi ukuphi. Uyaqala lento. Waqala wetsa ntho so. Yora atsamaye usathi bo o tsamaetseng. So wena hantlantle re le show batla go thusa ka ntse singna ka jeno. Ke batla go bua le yena hore ke problem ya hagini. Indaba ya inkinga yakhe yini angitshela ukuthi yini or akasakhona ukuphila nami mara mina ngisasenalo uthando lwakhe. Uze wathaya kumfonela njengoba anyametsi nje azanga sahlola bua next atsamayile uyile wathaya mo phone yena mhlomong wa bua le di close friends wa bua le family ya hae wa etsa eng pele o tla o Josie Bioscope. Ngizamile ke ile ko anti wa hae sihlala sonke estarateni manje ifone yakhe mangithi ngiyazama ifone yakhe akayibambi ifone yami. Ongiyaka antazange namfonela ngayo. Asange simfonele ngakanti. Makutho wenzanga next. Akusho ukuthi ha uthwakela amacubu mara ani? Akuna next engiyenzile my sister ngikhuluma iqiniso lonke. Ke bothatha. Thanks scheme saka ke leboa. Thank you. Awusile kae? rona le kae Ke teng my sis mona re ngoletswe ke abuti sebusiso ke a tshepa gore le hlobana jwa ngwana la abuti sebusiso. ke boyfriend aka
o ke boyfriend ao o ke a tshepa ne ntse o tla lla ba se mo ka tsela o joditse gore batho ba jose bioscope then o buang le ena mona ke Lady Blue my sisane ke tlo fa abuti Sibusiso and chance yo ga ipollo go ba re ngolletse abuti Sibusiso ke yo ausi ke kopa mo jwetse ntshong le ngwe ntse ntjwetsa yona ke le mona a soka fihla ngifuna ukuthi angitshele ukuthi sithanda sami ukuthi ngishiyeleni mangibuye emsebenzini ngithola after 3 weeks lokuhambile ukuthi yini problem engikwenze yona mina after 5 years siphila sonke mangithole endlini uthathile izinto zakho wahambile ungishiyile why ungangitshela ukuthi awusangifuni ifoni awuyibambi angazi ukuthi iproblem yakho yini ufuna ukuthi ungitshele that's why ngibhalele iJozi Bioscope. Okay, Motwaka, like o bolla nnete ne nna ke sa o rata ne ke sa o rata too much but then there lebaka la hore nna ke tsamaya mo phelo ba hao ne o na le ntse ngwa hopola before ke tsamaya like last week ne be ke outfit ne go rometse message ka romela message ka re Motwaka wa tseba keng ntho wena o dirang ya hore rena re le kontlong o sentse robalane ne wena a o robale nna mo kukung o robale nna go morao wa hopola message yola go rometse ngona so ntho like ne ke tshaba o e bolela ke gale ke bolela like ke boletse le wena almost every day my sis ha go ba le lwena mo kukung go ba le lwena go morao jwang re batla o understand le di viewers ka tlo gona understand ha go ba le lwena mo kukung go ba le lwena jwang go morao. Okay my sister boyfriend akane nna le ena like re thomile sharp wa understand so rena le 5 years okay ratane so 2 years ka fela be re robalana botse robala go kukung re le sharp re le happy again after 2 years motho a thoma a change a o bara thoma like if re robalana again motho okay re sharp re tsena go dikubong ra romentana o monate instead wa tswelo ke mona kere instead o re yena a robale nna sharp go kukung yaka yena o tsentse pipi ya hae go morao waka o di bonong tsaka osi ka Setswana ntho e ntina ka gore nke be santini ke be ke sana le yena no kanjani lento lena bekithi bekayizwa kamnandi since siqale lento le kay 3 years my sister umaka nna zanga nto ka enjoy ne ke kwa botlhoko always wena o ipotsa jwang ka gore always ne ke roba le wena ne ke phela ke tswa madi ke phela ke kwa botlhoko ene ke alla le golla ke alla le kila ka dikeledi straight a una mona twana no so wena ha o mo jo dula a lolle time o tswa dikeledi o nagana gore ke le tsekeng wena o nagana gore ke le tsekeng wena o liswa keng ke le tsa gore motho ke kwa botlhoko ya gona gore pipi tsene ka mo morao wena wa tseba wa ruta mos wa ruta my sister ya ruta nna ba sethi my sister yena wa ruta mos bona una lo ruta akahambi la endlini yami mina ngicela ukubuza wena mina njenge out ya njami ikuku imnandi uzochoose isibunu of ikuku sisibunu zimnandi Brian ibunu nazo zimnandi zimnandi so long avuma ngithi so long le 3 years lokho since lokho avuma okay a re ke tsena mo tabeng e wa kere ya hore o re sibunu se mnata kere wa polana kola umpotsa hore he baby o tlamelo hore o tsamaye o ye ko di watwa tsa basadi nna ka segwa sona di ampalla o re ye o ye di doctor tsa basadi what ka re kuka ha wa isa grip asinto e boletse ha isa grip wena my sister ha isa grip jwang kuku a shwa di bonong a buta ko o jwetse hayi usisi lo istatwa sami sine nne ke batla o tseba ha isa grip jwang kuku ayo bana o shwa di bonong so bothata tlwaile eng that's why sa mochiku masieva emuva uthi kushap so namhlanje uzocomplaina ngazi ukuthi ucomplainelana uthi mara a ke wa mutla o re lona le ba intimate o montsha dikeledi walla and ha le se go wa enjoy le se go utla bohloko after 5 years my sister after 5 years ke la jwang Sibusiso ke la jwang ifiki kwa mnati ke la jwang ena hore ke a ruta moruto ha ke rute moruto o nahanang wena o la hore ke kwa mnati wena ha o ruta moruto ke ruta moruto o bontsha ke kwa botlhoko ukuthi utholeng indoda ke mos like no shota no ke no inyela once mara se la bona o faretse like o jile di guava o re kwa botlhoko bo jwang that is exactly into le re kae mara bese enjoy kahle namhlanje ngazi ukuthi yini problem yakho so wena le bakala go ska moja kuku ke eng dala ngicalile lento lesidlala eboni and uyabona ama sister emuva right kakhulu emnandi because lo muntu unabantwana ngithi abangasibo bami
so uyayibona ikuku yebivulekile ngapha emuva ku right mos. Njengoba athola abantwana kwenzakalani njengoba umuntu wesimama Mawuthola umuntu wesimama mayithola abantwana ikuku iyavuleka. manje ayivaleki ngoba ikuku ifana le rekere ayivaleki. Ayisangigriphi kahle mina. Emuva kungcono ngale muva. And lezi zinto nginokuzenza ngizibuka kuma TV. Kuma phone kuma video amafonini yabo. So wena di video tsetsa batho ba bang intimate o shebella tsa mabajana ngisibonu. Ke shebelela tsona ke re ke etsela motho wa ka gore kontlono re be monate. Cause ka mo le akusena next ka mo. Kai go kukunya Go kukwene haye sister. Emapele jolo okay fine a ke re nna a ke monate so monna like wa untse mo camera o nya gore o nya ka monna a re ke mulele ka silungu what you want from me Ufuna wena siswa. Unkisha kai Ufuna na manje. Awutombile tja di camera mo because okay futhi namanje athi yami. Ngisafuna ukumudla emuva namanje. Angeke ngimudle emuva. Uzomudla phi? Angithi uya complainer. If nasa complain nenze to moja siboni wena so nkuku how you enjoy mothomo la be honest. Ngizomudla ikuku yana yakhe mara ngisamfuna ngisamnida my sister. Awusikiyo senze na tla o ja kuku. Ay unamthu akisabulalena wo. Khofela khane wa linkisedi mo. A ke go tliseditse go ke my brother o itse o tlo o tsamaile wena re tsebele baka ke wena o so tjo o ja di bonong. Emapele osi so if u dise lena le tla khona o solve or le tla khona solve issue ya ona e so gona re tlo thusa o solve re tlo fa yena ke re conclusion yo gantlantle a tsebe yena go etsalang go ba nna sa tsebe go wena o tsamaetseng ke mo gona batho ba tshotse bioscope ga fitla ene ga make sure lena ke mo a tsebe go yena ha o rate ntho ga o ja di bonwa bona re shapo ha ka kang gona mara nahana gore ntho e simple ka eng my sister le no o ke sa kwa botlhoko so ke sa kwa botlhoko so what if ntho a ithoma gape o tlo ithoma gape wena o mo boja ka go se bonong My sister mina manje bengicela umuntu wami sibuyelelane lokho khala ngakho ngizokulungisa ke mina o tlo lukisa eng mo jwetse ke yo pela hao zolungisa le nto leyo khala ngayo ukuthi mina ngimuje emarafu hayi ukuthi wena ungizolungisa lento ukuthi ngimudla ibunu ninyekisa uthwanza hayi ukuthi le ukuthi ngithi hawubuye lemaka ke ngomosha sibunu wena ngibuyile ukuthi ngiyamudla vebe ngimudla umdidi mara ngizayiyeka lo ukudla umdidi ke manje uzoyeka Ngiyacabanga seyiyagripha out yami no because kudala ungayidli angithola uyibhizi ngomuntu I'm sure manje seyigrand seyisendleleni mara wa itse bantho ba reng ke constipation my sister eng ke a utlwa batho o botlhoko o he bana ntshele o jile di guava o jile di guava re ya toilet botlhoko ba gona what about ntwele ene wa tseba re ntwele ke le shika kere ai hola mola pipila ai tsoa mola itsoma ba strong mola itsena ko morao wa ka tloela o boela bake akere khupela tshwarelo mara never wena sa moja sibona never my sister ngeke saphinda ngimudle emdidini o tlo moja kae no okukwene haya my sister ke wa buti go tlo ilukisa o tlo ja ka pele o tlo ja kuku nice okay ka mogolo o robiditse ba josi bioscope kere so ka mo go bolelang ka gona gore wena gopela tshwarelo konna if this thing ya repeater ke ba bitse gape re be mo TV okay rena re tano ba a laughing stock ngani ngasibiza awumangaphinda ngasibiza siyabuya futhi nice okay mara mina ngiyalithembisa ukuthi angeke siphinde nisibize futhi again anyeke vele isibuno sasifuna hayi bonile ukuthi iyangimoshela emzini wami nami ngithi ngisase ngithi ngizama ukubuilda umuzi ngibe nomfazi wami nabantwana ngizimoshele ngiyi-1 hayi ulukile guys ke a tshepa la bona re ngoletse ka butisibusiso na sa tsebe gore why girlfriend a ene e tsamaile so re thotse re girlfriend e tsamaile ka baka la ga butisibusiso ba intimate ha moje ka pele o moja ka morao and ntho eo e motlwisa bohloko time and time understand so ke a tshepa le wena mo hae haebe o couple ka pa o ko relationshiping whereby partner ya hao hae go ba le wena ka tsela e sharp o ska le bala fela o Rose Blue ke kopa thuso mo ka o etsa eng ka o emailela ko Jozi Bioscope to today ke a le rata ka o fela guys kopa le subscribeng le sharing le bile le re following le likeng our videos ke a le rata ne yes baby